Nā, he ingoa hou tō te whare kiriata o whakatāne ara ko Whakamex. Hei tā te tangata nōna taua whare kiriata ko te tikanga o taua ingoa kia eke ki te keo o te kaha. Pērā ia wairaka tipuna wahine o mātātua me tōna whakatāne i a iano i whānau mai ai te ingoa whakatāne. Heoi ko te pātai ia, he whakanui, he whakaparahako rānei tēnei i tō tātou reo. He ingoa i whānau mai i te wā e raru hiana te taha pākihi o te whare pikitia nei. Heoi i aia nei hai o na rangatira, rā kua ora haere mai anō. I visited the Matatua, the local tourism experience, and new to the area I learnt whakatāne means to act like a man. And we thought, well, hey, we have to use that somehow. You know, it's quite a powerful word. O kare tino mōhio te ingoa Max, engari he pai aki te Cinema 5 ne. Yeah, it's a different name for it, I guess. If I first hear it, coming from a Māori perspective, Whakamex is fine. However, if you say it in English, as my friend was saying here, it doesn't sound correct. A nice name, it's got a bit of European and a bit of te reo. I think a good example of biculturalism. I tēnei wā kai te ngaroa tike ngā māngai o ngā tiawa, nā rātau I whakanui te ingoa hou o te whare nei. We discussed it and we wanted something that reflected, you know, the makeup of our community here in Whakatāne, and hence you've got an amalgamation of the English and the Māori words there. Ki ngā whakamārama anō I mua o te whakanoatanga o tēnei whare, me te whakanuitanga anō hoki o tōna ingoa hou. Arā mui ana ke, e te kēhua. There have been unwanted spirits in the building, and those two staff members have also said after the blessing that they feel that there was a real weight lifted from the building, and it just feels a lot more positive in here now. I tēnei wā te mea anake arohiana e te tini o ngā whānau, e mātaki pikitia ke. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Heoi, hei tā ngā mātanga reo Māori, he takahike tēnei I te mana o te reo, me tini I te ingoa. He hata ngā tiawa e hea nei ki te whakarite I tēnei momo kaupapa, I runga I te āhua o te Pākehā. Me pēnea ke kōrero ka hore anō I mutu te tioro aku taringa, I ngā mahi a ngā Pākehā ki ēnei momo kupu kia whakatāne, kia whakapapa, I tatāke nei mei ngai koia ēnei ko ngā momo kupu kino kua huaina ki runga I tētahi taone putanoa I te ao. Me he Māori me whakahe. Kaua e tautoko I te rā kaupapa. Pēnā he Pākehā te āhua o te kupu, pai noai. Kare he mate oroto I tērā. Engari, mēnā I tiki nātue I te whakapapa o tana kupu I a whakatāne, kua he. He ahi te reiri ana pēr te tangatana. Ka āmene tia koe, ka karakia hia koe, ka āmene hia koe, I reira tonu kua maua tu koe ki roto I te he o te mahi nei. Me te ahake, e rongo ake ana, e haranga tāngata e mahi nei te mahi nei tōku mahara, e kūare. E hara I te kūare, no reira, me nei hara I te kūare, kua tāparātu te he. Kāti, kua tū te puehu mō tēnei take I rungi I tā mātou whārangi pukamata. Ko te pātai I whiua kia koutou, he whakanui, he whakaiti rānei te ingoa Whakamex I te reo. Hei tā maara Bobby Romia, e hara I te whakanui, e hara hoki I te whakaiti. Hei tāna, he rawake noi ho tēnei, nā te tangata nōna te whare kiriata, I etahi kupu kia kōrero tiai tana pakihi hou. Me te aha, kei te whaihua, he a rita rawa nō koutou. Hei tā Julian Mohaka Williams, he kiriweti katoa ki aia, engari e hari I te mea he whakaiti I te reo te whāinga. Engari he whakapoa ke I ngā tāngata o te hapori ki te pakehi, he whakaū hoki I te whakaaro nui no whakatāne rātau. He ai kia ngāhina matekohi e hoae kua whakamā katoa ahau I a koe te taone o whakatāne.